एचा आकाशवाणी ईटानगर थालापुची जानोलु हिमांगा ब्रुलिनी एतानिसी इदुमिस्मी आहोलाकिजी दरगालंबो माचिम्ब्रु इले जोगेमे माउकापेने मांगा मेगावाट पानियोर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट अन्यंदोची कापरो कासो निपको कोलोनीमा आटोआटगा माहो इमु खेगेशी कापी ngamata आइदोने हुनु इमु नायाबदा ahoga स्कूल मा आजो हेगा असुर मंगानु निर्मला गुप्ता है सिगो एबाने जीरो तामाको आहेगा बाचिमे पितापुल आतिको रुतोबाने ब्राचाने ताने इतुगाची आय छेमा महो शिबादाने निपकोमाची आजा हेतागमे लगादा ahoga आयम्ब्रुमा ngamataga ba imu anabruma holosonu iles marak asunu blari marak kapro tahanu tao anjina donem asur manganu sarab kumar khapagada ne kei paner espiaza angat mehta me la hogane yajali atikone ali rutobane kei paner grada de kunkume lower subansri kamle done upper subansri district bawe ayo tobada la hoga adungi mane ngaga ba imu alambro alapuga jidane state disaster management authority machime la hoga maho ale dungi mane imu alige ehaya bacha hai inudane chief minister pema khandume lagada ahoga ambru adungi mane ehaya ba anashalambro government me arupuga udane chief minister me laga maho ijimane chitihimi ayo toba kei panyar district pusa atiko bruropa Arwa tanega na wacham Indian Air Force में SDRF चपाहरन बro buni आतिको गितिगा बदा ahoga Arunachal Pradesh government में bu ali ruga miga ma aroga bane jokpaga lada ne civil aviation department ma chi ajaga में la hoga ma ho kei panir DC Sweta Nagarkurti mehta में Shillong ma chi Indian Air Force ga ne helicopter ashiga ne Itanagar ma ne SDRF चपाहरन bro done ekisa arwa tanewe anji pusatiko giti higada ahoga ali aroma Indian Air Force SDRF done holongi doni polo airport majme jambega ge bane tando prauji dane disaster management secretary aza dani sulume lagada ahoga libacha SOP animi ayoga me kimin putin aiche au khomane tula bacha hai etani jige mao aega na baushada ne biaro machime la hoga maho itanagar capital atika mane hos yajali aichabu hos sathone tula bane pakeke sangdone is coming district atika pacheo tobachi etani jiga wo aega bochima laga amho sagali hos aya bruga done putin ebaga bu au khoma tutia bane gari truhimi tondo badane sagali ATM kipa raja me lagane is coming pakete sangdone west coming ne tawang district ma chi imu me a chemane chijim na late bada hoga home minister mamana tung me buni itanagar chi lockdown ne Arunachal Pradesh governor lieutenant general retired KT Parne go choga maho ahamba ga nirjilima chi nerisma adungi yagabachi pwa chicha bada ahoga aruga me hemui artijim na ne governor me lagado auda ne home minister me lagane adungi ma chi lagada imu he government me mui ahega ugumda lagabada ahoga india ma chi anho tahro amaya imu na broge me anaya uttarakhand ma chi Pithoragarh district Lipulek ayang kamane China Tibet ma melo bagawada la hoga inu ejarka anyo machinu corona emberu yoga maho ambuga ba tahuna pa ho anem amaya imu anbroge Tibet ma bagana ma hunu amaya done khini area imu anbro khapagada ne trade officer done darchula SDaza Ashish Joshi में लगादा ahoga Tirap district Khonsatiko Tirap police gym ajitega bache environment done forest minister Wangki Lowang में buni aypaha bada ahoga ali gym khagaba mano police alambo में zigaga jota ama ba aitoga boshada ne minister में lagaba maho
Minister me apa MLA Wanglam Sawin done khunsa edisi nomnit sing atugenem khunsa tikochi Nehru Stadium ajigama athu ombada ahoga Arunachal Pradesh maji Holhar district ma napra ayodone arina member Barabo abuli chawsadane Itanagar Meteorological Center machime la hoga etanichi idumismi aho alimao dobae